O le ulutala leo le tātou mataupu. O le Ekalesia I Perea. Masani na tātou whanonglongo le Ekalesia I Efeso, Filipi, Kolose. Ia ale taiao na nei la tātou whanonglongo I le Ekalesia lea Perea. Ai le I tātou atu e tātou te vaivaina I e whaswhaitau ia. Ala whai mo mua tātou te tālo. Wala watu le tua ia te oe wa oe ona le upu. O le upu e ola. Ngā ioi le upu. Ia ngā lei oe le whalongo lau whanau. So soani mai oe a ngā ngapa ia. Ina ia mala malama. Mai loa le lei o mātou tangata. Laua fionga wai lo loto. Whaftai ia te oe ne nei tai au. Ai ule nei launga. Fo iatu ia te oe lo lava vi inga whaftai. Ono Yesu. Amene. Amene. Ia le lei. Se watu mo lava little background o le Ekalesia lea. I Perea. O Perea lo tutonu o Makedonia. E le mamao lava le Ekalesia lea I Perea. Ma le Ekalesia I Thessalonia. It's about 60 miles. Onos fulumaila. Na ngai mea sa e tutonu o le Ekalesia I Thessalonia. E fōlinga mai o I le ana sola mai aia. Iai, ia Paulo. Masila. O ngā o te tonu o le Ekalesia lea po I le area lea Thessalonia. E fōlinga mai e le lei. O le tūlanga nā o ese ai Paulo Masila. Mai le Ekalesia I Thessalonia. Ai o atu I le Ekalesia lea I Perea. Ala tātou whaitau la I le. Le whaiupu nai se fulu. Si o atu lava le whaiupu se fuma lua ia na tātou. Tamu whaiatu la ia I le tāu nei e vaivaina le tātou mataupu. I le tāu le nei. Na datu whaitau mai ei, whaitau ia. O na mamoli atu loa lea, e lea uso ia Paulo Masila, I le poi whea, I Perea, o ai la ua. O na lau fale lea I sunako. O winga le Ekalesia lea, e o tangata ia I tono le Ekalesia I Perea, e maua mai ona ole, o le toanga o tangata I o le sunako e whanongolongo I le whaita wina o le awhionga le tua. Tangata fie o le lotu. Na o le ngalo I atu alupatus pa ia faith come by what? Hearing the word. O I na moa mai ai winga I o le Ekalesia. Berean. Tangata fia e o le lotu. Whaftai ata oe le nei tai au because you're in the right place. Langa I to tonu o le Ekalesia e fola ai le upu po le tala le leia Yesu Kiriso. E leo ni whangongo. E leo ni love story. But the gospel of Jesus Christ. E o launga ina I to tonu o sunako po whanesa. Amen. O winga la I o le Ekalesia ali mai o lata wolanga. Tata watu lai whaitau I le whaipuna is funmatasi. Whaitau ia.
Ma nei la le fai upuna le sfurmatas. Wasili ona mio le lei o ilato nei I tangata Tesalonia. Lenga o mio ia ma winga ia tangata le Ekalesia I Perea. Na maua mai le lato fia e o e whanongolongo I le whaita wina o le fionga le atua I le sunako. O le lai ma fuai o na maua I lato o mea ta ole. O le a mio le lei. O le whapalangi they're more noble in referring to their character. Langa yo fatasi le amio tangata. Malitala le leia Yesu Keriso. O te fsiri ya te oi le tai au nei wa maila wa mio. Wa pole alo I loa e tau loto la fionga le tua a ele le leilo character e sinin ko. Wa mailo wa mio. Lenga yeile a mio leo fa benana a wawina tuspa ia o le a mio tua. Ye mo sea va ai sea mio tua. Nga wa mio pio ma mio le anga leo te ba yai. E lo pe kusal ga va ai al va inga riske me lo ke va koi. Menga le ye tanto watu no sambo. Langa le a mio tangata sambo e a wina. Ya wawina le amir Samoan ya wawina tautala ya waminga ya wawina le savali mare tu il falo alo fa pena foi tanto che usciano ya wawina tanto wa mio il upo le tua ye lo le si ava iles amen wa mailo wa mio. Good. A fai le lelo a mio fa pe mai lo ri mai lunga. Ole ai mas fa kai lava ya. Kai lava. Amen. A fai le lelo a mio fa pe mai lo ri ma. Ya vai le a fai a fa lo a mio fa pe mai lo ri ma. Langa le mele o au nani ai Paulo I lau kewisano I le vai temi. E va ai tau a mio langa o fantasi le a mio tangata malea. Malitana le leia Yesu Keriso. Manaya la me ye o tu sushi la tu se fa le lei. How to get a good character. Pa fene tanto maua le a mio le lei. Me mo watch your thoughts, for they became words. Ia mataala oi le me te manatu ngatu yai. Langa o me te manatu ngatu yai. O le avea lea ma upu e tau talai oe. Watch your words, for they become actions. Langa upu e tau talai, o mea na te whatino ina. Amen. Watch your action, for they become habits. Amen. And watch your habits, for they become a character. E mata lai tātou ma tātou vava ia I le tua.
Lenga mafua mai le melo mana tunatu wal tangata. Avela e me tautala I oi. A umalona e tautala o le afatino oi me ia. O me la na afatino oi. Wa ve me masanya I oi. O me na la fai malawa mio. Lenga ye la mio le lei. E foi na mio lenga. Ale lei me te mafau fau iai. O le ale lei foi upu e tautalai. Ale lei foi upu e tautalai. O le ale lei foi me te fatinoina. Amen. Ale lei me te fatinoina. O le avele ma mea ue e masani ai. O lo masani na. O le avele malawa mio. Amen. Langa e te whalonga ia istemi. I tala tangata e whai. Se wo fia wakwa le loko au ki le fia na mio le and so and so. Wa mai lawa mio. A mio lei. Awesome. Mai le upo kamik ia skat. Awesome. Ia o upunga e whaonga la uride me New Zealand. La kungura le ngole o te wisa. Awesome, awesome. Ko kia whalonga mai, awesome, awesome. Praise God. Ya va ai lo wa mio am. Amen. Ya mio le le ya oi o ko kai kwai che da zo. Ai amio ni ngedi wole lo ka u ko nga mio le isia. Pe afafa pe ai amio le e vi ai le tua a wone ngalo ya oi e ma fu mai ai le melo o lo mana tunatu ma fo endangat. Amen. Ya melo no lua ai va ve alta tu la un nei tao ia le o le si mene fe mai ai o la se tatu fai tau mai ai fa mo moni. Ua lātou talia le upu malea. Male fia tele. O winga ia pena o whai atu. O winga ia whaalia e le Ekalesia I Perea. Ono le Ekalesia o tangata fia e o le sunako e whaalongolongo I le whionga le tua. Ma waila ia o lātou le ami o le lei. Lua lātou fia e talia le upu alea. They're so excited. Italia le upo le tua. Amen. Ia fai ana fufua o ia tātou vai temi nei. Sa ma nei ai le vai temi la pi po fo tala lei. Excited tangata umai le. Ile ia funga le kau whakakari alu loku. Eli kāre loku leva ngai wharisaka fia. Eu falo longo lupo le tua. É anal kemingi. Pelo que eu vinha mas povo coço mais de povo le farsa. Que sau e coialo, sau. O le esse excitement. O le coiei so fia e falo longo le lupo le tua. O boring. Mas along so ngala unga manga me. Wai foi ngala la unga. Ole ko iai se fia I le upo le tua. E sao? Ia le memo ia ko ke ngofu mai se ke no po ingi se o kong fai kangu kus pa ia ngava yas. Ako ke mai fa makasala mo mai kako lo. Ole ko iai se excited ni atu, ole ko iai so
So fear le upo le atua. Amen. E mana ia le kalipino fatu le Ekalesia lea, e le ngata le amio le lei, ana lato fear e talia le upo le atua. Ai sea, o winga io le Ekalesia e fear, e o le falesa, e fa longolongo. E faita wina o le afionga le atua. Ya mai hari le lo kikele ia le fai kaua mas kuspaia. Le wa solo kanga. Pisa ho solo. Ai le fai kaua mas kuspaia. E foninga mai o la o como que fai kaua, ai le fai kaua ia fai a onga kuspaia. Le olo lui ne ya toi, le lui ne ya toi fai a onga fai taulo tu spaia. Ia saudi a o le pi ma le ma le o. Ia ma le singa upo mai le fionga le tu. Excited. Why are they excited? Or are they excited for come? Ai le fear o mena fai. Ia oi na fear ya. First is you excited. I'm so excited about the word. You share that. It feel like make it a Viking, but we are. Fa pero Ekalesia fa no la kula kusema. I feel like make it fa no lo pe la kusema. Dai masema. Amen. I feel like ready. Dangat. You fear le upole tu. You fear to deal. Be excited. Let's get excited. Never going to person get all excited and what? And tell everybody. See? Get excited and go tell somebody. And then I excited or la me fai. Yeah, oh, I excited. It's just. Hello? So, yeah. Yeah, fear, yeah. Talia le lei, ma le fear. Talia le lei. Let's see now, me. Te fa longo le upo le tua e talia, you receive it with the joy. Te fa longo le upo le tua. Ya nga ya toi. Pero tolu. Yeah. Meno tonu na fe mai. Wa saili tusi ne aso malea aso. Wale ami o lelei. Fia e talia le upo le tua. Au tangata fo e fia. E saili ili pe su le upo le tua. Ile aso male aso. They study the word. El manaya na le nganga la urilia le lato su tu si pe sao me ia e fa longo ai ia Paulo mana onga si o tasi na me da to e tam da to matalai la lava se me te fa longo ai sanga tau tala le upo le tua. Go back and study that and look at it. Ale met ma le upo le tua o to fa longo ai. Le langa leo tangata uma la unga le upo le tua ma Yesu Kristo. Mena le ye lo to sai ili le upo le tua. Wa foi me ye te fa longo ai ya tau o tau ina ai oi ma la unga ya toi. Alu su e. Pe sao me ye te fa ya tu ai. A fa le ai. O ko fa longo ya ka. Langa ne se sui le upo la. E auanga le vakua kalia e kai se saying ai oi ai to sai ili le upo le tua. Be confirmed. Amen. Le ngata na lato mau na mi o le lei te lia ma le fia le upo le tua. Au tangata fo e fia e sue le upo le tua pe moni me ia. O lo fa benana o ina tangata o Paulo.
Langa I kele lau whase. Kele lau perfecta pe pelo. Olo e whalong longo I lungo the TV. There are so many of them. Ia o lesi ka ngaka wa ioe ia, le ulu wa ioe ia. O isi fai ka ngaka mo ofa kai lako upu. Me ngai sea wa kou di ngai sesi. E ke kou la ia talangoa au tu spaia. Wa ele ai a sesi upu e oma tu spaia. Amen. E wha malama le tu spaia. Langa le ia sesi me sa. E oma le upu lea. O nei foi fa le sa e la unga ina le upu lea. Amen. E la unga ina le upu lea tua. Langa le ia sesi mea ia ngā ia te oi mau. O le upu lea tua. Amen. Fai oi matamaiti aonga. Ia se me te whanongolongo i ai. E halo te sua le upu. Sua le upu lea. Study the word. Amen. Sua le upu. Me a tiri ai o ngā e loa ma e malamalama ma e atamai. I lau I loa le lei o le upu lea. I le lei. Masato panti mo Yesu. Dio le Ekalesia na I Perea. Amen. E sili atu I tangata ia I Perea lo tangata le I Tesalonia. Ia e sili atu tangata ia I Midway I lo le Ekalesia I Perea. Hello, Midway. Amen. Ele. Sili aku kako. O vaku kako. Amen. Ele. Tau na ianga le lei le tua I antoi. Pamanuia le tua I lau whalongo. Ma tu e tātou o winga ia o tangata ia na moa mai ono tangata fie o le lotu. Le su nako lea e na whapenana. Whaita wina ai le upo le tua. O lau sau le whalasa e au ngā. So sani I ante oi. Amen. So sani I ante oi mo lau langa. Ia tau na ianga leile tua. Tātou Ekalesia whaftai malosi mai. Ale umal tātou sauninga, I want to congratulate those that are graduates this year. Oiling o le teine lea. Diana, we congratulate you. Amen. Good job. Is this your tātou Ekalesia to graduate this year? Why? Divine, are you graduating? Or are you thinking you graduate? You graduate. Okay. Much more divine. Amen. Okay. Well, ele umai le aonga dangata. Olo iai le university, college. You can pursue that. You need to think about your future. Amen. God has a plan, and His plan is for you to prosper and not to harm you. Amen. O plana le tua mana if I'm in ya so ya lei le tua. E tātou Ekalesia le nei tai au. Ia le lei la tātou. O ili si tamara to le graduate nei Warren. Oh, next week, yeah. Congratulate y'all Warren Foy.
Amen. Mas sa to bati mo ia. Hallelujah. Ekalesia siu kako ekalesia makua la will graduate for ni. Yeah. Yeah, man. Hallelujah. Praise God. Yeah. Wale ngalfa malos me la fiafia na nei. Da so lotu afa le lima ile fiafia na nei. And I was so much not the best. Praise God. Tato wa inga le tato sabe vale fatas. Langa le tato tanga ia tu le metas. Ile ola fava. Tato umalava. Lo tang mafai dengata. Ono sai oiles dengata. Apua iai e te talo mo ia whamalosi ante ia whealo whani le tātou ainga tātou ngā lulue whatasi i le ngā luenga e peo na tātou iai te talo le tasi mo le tasi Ye loa le tasi o na ava i le tasi. Alofa le tasi i le tasi. Fusia o tātou loto i le anganga tasi. Tasi le whatua tua, tasi le baptisonga. Tasi le tua. Whamanuia le tua e le tātou ainga. Nga Lepopea mōna sai. Walata mai le toa fia mai o Yesu. Pafsai le tua i la upu le asa mātou whanagolongo iei. Ekalesia i Perea. Ekalesia le lei i lato wa mio e fia i la upu. O le ekalesia e lato te sua ina la upu. Pe moni me ia e lo whanongolongo ai. I anga le lei oe i le ekalesia nei i Midway. Oi mātou lava na intangata. E ei te mea o mai aile vai i ata i mātou. Te foi te mea whalawe lawe mai aile li o le laulangi le mātou sābalinga.
E ne vala wina I mātou le tua le ainga e tas. O lo nuu o umana e filifilia. Ne wawai e seina I mātou mai le lalolangi. O no lau fina ngalo. A manuia oe I lau ainga lotu. Whaftai I anta oe I au wha manuianga. Tu mawatu I anta oe lau lava viinga. Whaftai I anta oe. I le swafo Yesu mata wole Fuala'au atua I anta oe. O le mata utua mata pele nei tai au. Whai se malo longa. Tu e mata o mai na fia na nei. Mata o te tāpuai. Ma whalongolongo I la o a fionga paia. I le swafo Yesu. Mata wole Fuala'au atua I anta oe nei tai au. And all God's children said amen.